Nā, kei te horapa haere te hōtaka CrossFit I whakatūri ai hei āwhina I a Kānea Hicks o te mātārai I Orehu I te motu whānui. Aha kua tamariki, aha kua pakeke, katoa whakatupuranga e hāpai ana I te kaupapa, tai atu rā hoki ki tētahi rōpū kei kō ke I a tīnana, engari kei kō tatake a hononga whanaunga. He rau aroha nā tētahi rōpū, ki tētahi atu. E hara nā kāne ana he, hara nā tōna whānau ana he, engari a mā tātou katoa tēnei taumahatanga e kawe e hikina. Ko te whawhai mō Kānea te ingoa, e horapa pai ana te motu I ōna mahi korikori mō Kānea Hicks, mōna I whara kino nei e te ringa nanakia e rua marama ki muri. The night before the incident, we had an event for Ngā Taurua Māori hosted an event called Māori Day, which Kānea did come in to attend, and then the following night this terrible incident took place. So it was quite surreal for Ngā Taurua Māori to hear of something, so quite close to home. E aiki e nei tauira, e hiake nei ngā hua, ka puta. I guess one of the main reasons behind this movement, the Fight for Kānea, is promoting health and fitness. So it's good for university students to get in and get excited about doing some kind of form of fitness, CrossFit type thing, which is going around nowadays. Ko etahi kāre tino mōhio me pēhanga mahi, engari tai mai noa I runga I tō rātou hiahia ki te hapua ki tēnei kaupapa. E toru ngā wāhanga mō ia nekehanga, kia ko tahi rau te tāruatanga mō ngā ihu one, kia rima te kau mō te taumata o Waenga Nui, kāti kia rua te kaumā rima mō ngā tore kai huruhuru ki enei mahi. E mārake ana te kite e hara tēnei I te mahi māma. Just supporting Kānea, maybe raising awareness of the safeties of drinking or going out, things like that, just to keep ourselves and our friends whānau safe. Ki te hiahia I te ringa āwhina, e me toro atu ki te motu. Kei reira ngā ringa mākone hihiana ki te tautoko, a ki te hāpai I wēnei tūmomo kaupapa. He ope tau wā ngā tauira Māori, e aurara mai ana ki te kiake. Hara mai te tahi āhua, Raniera Harrison, Te Karere.